Жиргалбек Абдулдаев, 6-ncı Семетей Мукашев, 7-ncı Бакыт Бекбоев, 8-ncı Тилек Абдыкалыков. Эки oyuncunun ортосунан бирдей коргонуну көрсөтүп кирди. Азыр салым бар. Эсеп 2-0. Салып турган учур азыр Кенжебек Андакулов келди. Жана кош билек менен салым бар. Эсеп 3-0. Соңуна чаргадан кулат жана ал дагы болсо мүмкүнчүлүк бар. Салым бар. Жөрөтен Муктубек Айнакулов эки жакта карады. Бардығына бам салып көрді дағы. Даро Улақтың Атай Қазанға салу менен эсепте 5-0 дағы айландырып олтурат. Тандықтан